kiuga hau ndiahinga kanua he kandeta komaga ne anjiraga I am losing my sleep honey gakenagio ni nonsense ere okuo ajira mamu aikoro ndia koma ohana oguo ri emuoyo tha ici kadeo ajira mamu ida jinato ida kahegako Egadararia mother Jack. What the edit is yago dio kare mutura. Mutwe. Marigo maria maria go hare rendi igo ha nyoks. Na magekerwo njugu. O hau mugatumana fote fo ha Jerry wa uji. Wacoka mukarindirwo njoi. Ndo iyo. Ina kala gakwa. Yes. Yeah? Yes. Zeta kumenya atiriri on a very simple nini. Yes. Kadeo eri okuo. Yes, of course yes. Aiko hedi odi akomaga ri. Emuoyo. Riu ni guciripu oko. Yakomaga. Ndagira ofisi. Agekoro hedi ori akuonaga. Tigacoka no. Arubebe ngoma nyingi muno. Ndagira ari arongoro. Ndo acothwo. Tikaiyo. Ende mundu uria wari muhiu muno na hiki gukwetagwo njogu anya. Aka thika ndiuye. Kielefant. Ndia turekaga. Tuna muzima. Na njokuria. Muthoni wa Kirumba ni aheanite karugano ka uria atrolagwo online hindi ya tene hanini ni uria ari na mwiri munene ari mutungu muno nake ndakimakaga aramenya hindi iyo aramera hindi yo he mundu utamumaga ikinya amwendete muno ati maugaga ndahotaga kuhinga kanua ni atagwo nyina wa twana twake no ati mundu ucio amwetagirira nginya hari amwetagirira kiuma wira niguo ndakaiyo ni mundu kana ndagacogothwo ni mundu ni uria amwendete akiurio agikorwo hindi yo ndakimakaga itha ici ni go sleepwalk ati amwetagirira ndakaiyo na riu kwe mashabiki magiukite kurehe maoni mao guku comment section Tabi ni ashagiria kauga lakini nakupenda bure but love you Kai our Mulima Queen nake Jane niugite Muthoni ingine huwa nakupenda tu bure hata kama huwa na kuonyesha kwa TikTok si uniite siku moja nikuje nikusalimie hivi ili niweze kufurahi sana ya mwisho kwangu Mungu akubariki siku zote nake Susan niugite kamso maana kupenda bure no nyende guone ngugeithie naweza furahi sana kama mama nake Grace wa Ngare niugite unakaa poa sana akimso nake Magi K niugite gathemba aki wewe wacha gushambiriria much love na kupenda bure kama mama